reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni updates kuri iyi saha y'isa 10 aho kituzanye ari ukureba uko situation ihagaze. Ingabo za Uganda People Defense Force ndetse niza FARDC arizo bita Force Armée de la République Démocratique du Congo mu bumwe bukomeye cyane. Ese ubu bumwe nubwo gukora iki urabimenya nonaha ni update ziba zije ziba zitunguranye. Ni mujye kandi ku mirongo y'imbere y'urugamba ibintu byakaze, ibintu byabaye ibindi ku ma axe agiye atandukanye. Nubwo ibintu byose biri kuba ariko hari ibikorwa byadutse byo kugenda bakora imihanda ku buryo bukomeye cyane. Ubona yuko ihuriro rya AFC rikomeje kugenda ritunganya imihanda. Nagahinda n'umubabaro aho intambara zikomeje kwiyongera muri ibi bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ukabona yuko kugira ngo bise nk'ibyoroha abiri kugenda abikara. Ku murongo wa telefone n'ubundi turi bwakira umuroko informa atujyane ukuma axe agiye atandukanye atubwire situation uko zihagaze. Ni mu nkunde rero n'ubundi ni iminota mikeya mbere yuko mukora ibyo murimo twumvize update kuri axe. Nanjye mba mfite amatsiko y'uko bimeze, se byahagaze, ese bimeze bite? Namwe rero ni munyemerere tuze twumva uko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni mu nkunde rero mbanze mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa kugira ngo tugumane uretse gukanda subscribe mugakanda kunzogeraho, ndetse mukajya munarayikinga ibiganiro byacu ndetse mukanabisharinga, bityo ntimuzongere gucikwa update nshya kandi zirimo amakuru acukumbuye abarebana n'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, n'ibikomeje kugenda biba n'ibikomeje kugenda bigaragara muri biriya bice, haba muri Kongo hose ndetse no mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Udushya nitwo abakunzi bacu badusabye ndetse n'ibintu bisa nkaho bitari sawa. Ni mu nkunde rero dutangire, ariko ni byiza mwebashya nje muri kumva ndi Damien Habumugisha. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima wongeye kwirirwa? Mwiriwe neza. Reka tukwifuriza igicamunsi cyiza. Yego urakoze cyane, igicamunsi kuri twese. Yes, Bwana Bizima duheruka kuvugana mu masaa sita umbwira uko ibintu bihagaze Masisi, Minembwe, Uvira, ahantu hose wahajagajaze, urambwira uratwapudetinga. Sahi ibintu byahindutse cyangwa ibintu imirwano yahagaze? Ese imirwano yiyongereye? Sahi byifashe bite Bwana Bizima? Yego ntabwo imirwano ijya igabanuka muri iki gice cya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, kuko ubona ko hari pozisiyo zitandukanye cyane kandi zihora mu mirwano. Ubu ndagaruka ku mirwano iri kubera muri Masisi mu Nord Kivu mu gace ka Kibati. Ni imirwano ubona ko ikomeye cyane, nabwo coalition ya FARDC yashyizemo imbaraga nyinshi mu buryo bwo gushaka kwigarurira aka gace, kandi ubona ko bagakeneye cyane kuko kari mu masangano y'umuhanda ujya Warikare. Ubona ko bari gukoresha drone ndetse n'imbunda ziremereye. Ubwo mu masaha atambutse gakeya hari imodoka irashwe na drone ya kamikazi. Iyi modoka yari irimo abasirikare batatu, ariko amakuru nuko FARDC ishobora kuba irashe iyo ndege. Ifite amakuru neza ko hashobora kuba harimo umuyobozi uyoboye operasiyo ziri kubera muri kano gace, kuko imodoka bihamya ko yari ariko hari amakuru agarutse avuga ko atari we wari urimo, harimo abasirikare bamurinda, ariko ni amakuru ataratohozwa neza. Nta muntu uratanga amakuru afatika y'uko waba yaguyemo ku ruhande rwa M23 waba ari umusirikare ukomeye, kuko ntabwo biravugwa neza, kandi ni ibintu bibaye mu minota nka 40 ugeze kuri iyi minota turi kuvuganiraho. Rero ni igitero ubona ko gikaze cyane muri iki gice cyane, ubona ko barimo bakora ibishoboka byose nyuma y'imirwano yari iri muri kano gace ka Kazinga gaherereye muri ibi bice. N'ubundi ubona ko badashaka ko M23 yakwinjira muri Warikare neza, nk'uko ubona ko basa naho bari gufunga imihanda ndetse n'amayira yose yerekeza operasiyo za
gatatu muri ibi bice bya Walikale. Yes, nibyo birumvikana, ni imirwano ikomeye kugeza ubu. Kibati iri kuyoborwa cyangwa defense ziri kuyicungamo umutekano ni izihe? Agace gasa naho karimo imirwano ni aka gace ka Meti, wari umuhanda werekeza Walikale, ubona ko ari naho iyi modoka yarasiwe, ariko FARDC yo intego yabo bwari uburyo bwo kuba bashaka kwigarurira iyi Kibati yose, ndetse harimo na pozisiyo y'ikigo cy'ingabo za M23 zari zifite hano, kandi ni ikigo gikomeye ubona ko aho bari bamariye kuhagera bayigaruriye bahashyize ibirindiro bikomeye, kuko hari na force nini cyane yagutse ku buryo ubona ko babashije guhangana na FARDC. Uretse ibi byo gukoresha drone cyane, bisa naho byagoye cyane kuba basubizayo no coalition bitewe na drone na tirari ziri gukoreshwa muri iyi mirwano. Yes, Bwana Bizima, urumva ko ibintu bikaze, ariko se bikomeje kugenda bivugwa mu bice n'ubundi tugira ngo wenda tunyarukire muri Sud Kivu, mu bikomeje kugenda bivugwa za Rubaya, ugakomeza za Sake, ugakomeza muri ibyo bice, ho byifashe bite sahihi? Yego, agace ka Rubaya mu nkengero zaho nta mirwano yari, ahubwo ni muri izi nce za Sake amaze igihe humvikana imbunda, ariko bidakabije cyane, zikumvikana mu masaha make cyane, ubundi ukagira ngo nta kibazo na kimwe gihari, ariko hagaragara ko ari force yari yinjiye hano ya FARDC ndetse na FDLR mu buryo busa n'ubwo gusabota ayo 23, nko kusa naho bayitesha umutwe kugira ngo abari mu ntambara mu bice by'imbere cyane izi nce za Kibati ndetse na za Gatoyi bumve ko aha inyuma hari ikibazo gikomeye, ku buryo basa naho babagora muri operation bari gukora, ariko ukabona ko atari ibitero byatinda cyangwa bifite ireme, kuko operation ziri kubera muri kano gace urasanga ko M23 iri gushakisha umwanzi ku buryo buhambaye, ariko ntagaragare neza bitewe n'uburyo arwanamo mu buryo bwa special yiyoberanya, ku buryo udashobora kubona ibirindiro bye cyangwa ubone force ngari cyane ushobora guhangana nawe bigatwara isaha yose muhanganye. Reka bo barwana bya bindi by'ibitero bitunguranye kandi bito bito mu duce dutandukanye. Yes, Bwana Bizima, rero nkundira atwerekeze muri Sud Kivu, tubwire uko situation zihagaze. Yego, Sud Kivu imirwano iri muri iki gice n'ubundi cya Minembwe, yabyutse iri kuva mu gitondo kare cy'uyu munsi, ubona ko coalition FARDC irimo ihatana cyane kugira ngo ibashe kwigarurira izi za Karingi, Mikenke ndetse na Gakenke, ariko bari gukoresha imbaraga z'umurengera cyane, kuko ni agace kari gukoreshwamo drone ndetse n'imbunda za tirari, kandi ni ku mpande zombi, kuko na M23 yageze ubwo zikoresha cyane, kuko bwari uburyo bwo gusa naho ikavaringa, kuko byari birenze uburyo yaraswagamo na drone ndetse na tirari. Rero ni ikintu cyabaye nk'aho kibafasha bakimara nabo gusa naho basubiza iyi coalition bakoresheje imbunda nini za tirari, byabaye nk'aho bibaha akabaraga ko kubasha gukumira iyi coalition kwinjira muri ibi bice yari ifite umugambi kuri bwigarurire, bijyanye n'uburyo iki gitero cy'uyu munsi cyari kiremereye. Yes, Bwana Bizima, mu yandi max wenda nimba naho hari ikiri kwavugwa sahi watubwira. Yego, imirwano ni mu duce twinshi, kuko iki gice cya Katanga ni igice kivugwamo imirwano cyane, kandi ubona ko ari imirwano mishya isa naho yadutse kuri uyu mutwe mushya wa MDKC, ugaragara ko umaze no kwigarura uduce tugera muri 3, ubwo ku munsi w'ejo bari bigaruriye agace ka Rusinga, ubu bafite akandi gace gashya ka Kanga, ndetse harimo n'igice kindi bari kurwaniramo kitaramenyekana amazina, ariko ubona ko ari nacyo kigari cyane bafite kuba bakwigarura, bijyanye n'uko uri gusanga defense za FARDC muri utu duce, kubera ko yari intara isa n'irimo amahoro, batikangaga imirwano, nta organization ihari ndetse nta n'ingabo nyinshi zihari, mu buryo bukomeye cyane, ku buryo biri kubafasha cyane kwigarurira utu duce, ndetse babaye nk'abanabirangayemo bashobora gufata igice kinini ndetse cyabagora kuba bakibakuramo.
Yes, bwana Bizima rero imirwano iri hose ariko nakubwira ko muri sheferi ya Ado Walese Kalo aha ni muri teritwari iyi ni teritwari ya Mambaso muri province ya Ituri. FARDC yihuje na UPDF mu kurwanya umutwe wa EDF yobowe na Musa Baluku. Uyu ni shefu de EDF, aho ibintu byakomeye, ibintu byakaze. Urumva rero ko ibintu bikomeje kuba biri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese barabasha kurandura ko havutse n'undi mutwe nawe ukomeje kubica bigacika? Ni ihurizo rikomeye rero ry'iyi mitwe, kandi ubona yuko EDF ikomeje kugenda yica abasirikare batari bacya cyangwa n'abaturage, kuko ibyayo ni ubusahuzi no guhohotera bamwe mu baturage. Barabona yuko ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku baturage, cyane cyane baba babihomberamo, aba barwana bafite ibyo barwanira, ariko abaturage bakomeje kugenda bava mu byabo mu bice bya Nord Kivu, aho ubona yuko ubwoba ari bwose bitewe n'uburyo ki babona imyiteguro ikomeye ku mpande zose. Kandi urabizi ko bose abigaramye ibyo ubwumvikane, cyane cyane Tshisekedi niyo wigaramye ibyo ubwumvikane neza, bivuze neza ko adashobora kuganira n'inyeshyamba. Aravuga ati ntago nzigera nganira nabo. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba n'ubundi buri ruhande rwose rurimo kwenyegeza, aho bari kwatakana bikomeye cyane. Bwana Bizima, reka ducucirize ngaha n'ubundi update zo nakagaruka twongere tuze gusubira mu nyuma. Bwana Bizima, urakoze cyane. Yego, namwe bakunzi ba Kigali Rero News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, ni tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.